Jos. Dalam. Coba Meme. Raga kaya kesiksa ning batin sun menderita dan sampai lagi luka bebarengan. Tak kerongok kena. Pokoknya kakak tersinggung pun Aja sampai. Emang ini kayaknya masih pada mengkonon. Hehehe. Lanjut no. Sebab kula wong wadon masih duwe perasaan. Iya dengan. Kula emang ketuan kakang miliki wong liya. Senengi di sempian Iya ya no. cuma nanggung dosa. Oh iya ya ya. Raga kaya kesiksa batin sun menderita dalam sampean lagi lunga bebarengan. Ibarat banyu lagi mulak numplak nirami awan. Hati kebakar cemburu nafsu si ora pugu. No. Putri Ayu Dara. Dari dok pembina baru. Bocah anak kuat karo wadon. Nah, iya sing bakal kali tukar ki. Tanggak ki melu-melu apa kita gaki. Aja kami tukar baik. Aja kami gosip baik. Ibli gosip ya apa kita bakal kerongok. Rokokan tapi seakan-akan memojokkan uang. Ya belas dengan lah. Proning kita nih. Memang ditekungki gula deman setengah mati. Terus Nanging sun sadar diri lanange wis duwe rabi. Kerongok beli. Kerongok beli. Ya belas dengan guru dewa atau mata. si karena cinta kadang-kadang ki orang mandeng apa-apa. Karena perasaan ki orang dipaksa. Untuk bocah ibu mangkat ya. Sebab kula wong wadon masih duwe perasaan. Kula emang ketuan kakang miliki wong liya. Senengi beli sepiran cuma nanggung dosa. Sing kula terima. Mancing ki, mancing ki. Adi sama sih. Wis ada tukar. Lah, kami tukar baik nih. Kami tukar. Lagi Mancing. Ada kayak macan lah.
Berarti wis. Wis. Boleh monggo silakan lanjutkan Emang kenyataan. Satu nomor lagu terbaru teranyar di tahun 2024. Aduh siapa? Ibu cak. Tolong, wong tua ki aja dileledak. Ya sing kompak coba.